makamatay kalungkutan. Putang kalungkutan na magdilidili. Putang kakawanin mo yung sarili mo. That is absenteeism na bala mo. Alakang akit. Mahayap kimbiya ka rin aliwa. That's why accompaniment is important. Family, friends, and community. Anya anak ko, kaswelo po, tangati kong anak ko, akakit kayo, pula-pulay. Yan kayo, mga sakabla pa rin aliwa. Yan kayo, mamiyalong lakin. Di nga matuwa, gandang isipan, tambing bawal. Ali, pabre nyo lang, pula-pulay kayo. Nung ating may balbala paso di salitan paso pa si Bayo. O kaya, basta let them feel there's goodness in being present and being around, being there. Yan ta pumagal kayong philosophy, ating adwang philosopher, in our modern age, they define presence in two ways. Ito pong metong ang German philosopher, yung Lagyuna Martin Heidegger. Nga na po, Dasein is not Mitsein. Yung Dasein po is being there. Being there, presence and existence. Kasanting na po nita na being there being. At chuko, your existence is being there physically. Mayap niya po ito. At chuko. Pero tinya pangawsa na mas malala, mapangayat chu. Mitsein. Being with you. Being together, that human experience of being with. Eya mo physical. Ang yang alako, panamdaman mo, pangayat chuko, uling kaluguran da ka. Uling isipan da ka. Uling magmalasakit ko para kaya ka. At kung kilalang anak, ning meto nga pengari, makayabroad la rin anak na. Pero bala mo, aldoldo, kaya bede, uling isipan dala. That's presence. At kung anak ka mag-aral Manila, tang-ausan mo lang ausan, o kaya isipan mo lang, pangadi mo lang. That is presence. And when that soulfulness feels that, panamdaman na rin kaluguran nyo, they are never alone. I think the presence of Jesus in this gospel, linubiyang yang makasarala rin pasbul. Buri na sabihan, the presence of the Lord is not only Dasein, it's not only physical presence, but He was present with them even in spirit. At chuya, kaya habeyo ko. At chuko. Anya, you can express your love and presence agyang makarayula rin anak yu. Agyang iyo kasiping aldoldo. Ning kay papin, mas malapit ka karet ng taong marayo kaysa kita kasiping mo aldoldo. Too far. Too close and yet so far. Because of the Mitsein of Heidegger. At ipa po meto ka philosopher, almost on the same contemporary time. French siya po, in Laguna, Gabriel Marcel. In the same way, Gabriel Marcel described presence of humanity as esse est co esse. Can you repeat that? Esse est co esse. To be is to be with. Ing maging tao, yapin niya itang makipagkapwa tao. Potambiyasa kang makiyabe, makisalamuha, makirap. That is presence, not absence. There is no life in absence. There is life in esse, co esse, in Dasein and Mitsein. To be present physically. At nung nga tayag yu, palto tamo. Ang timo kanina, ito kong kaluguran, abalo ko, metay tatang na. Taga Santa Rita, Randy. Kaya kaming kaluguran kay Santa Rita, makaburulya. Ako po may pakali, abalo ko, metay tatang na, lilibing da na yung potang last 9. I want to be present for my friend and his family. And you can also express this to prayer and sincerity. Eh naman nang kay agyunin katawa-tawa, atyo, tamo, atyo. But you can be present like the Lord, hanggang makakabat na rin pasbul. Dahil ngaliwa talagang alakap, they are outside ng defense mechanism, may labisang pay-approach, dahil ngaliwan tao na yan. Matati lang problema. Show and reach out to them and be in touch. Nganapin, kadita nga, seminarista ako, tingong poster sayang nga lan ita poster ita. Anak yang malati, toddler ya, sakto ya lalakad. Impantalon na, niya kadagul. Makasapato siya, ano kadagul. Kaya ba't maka-long sleeve siyang masanting? Kaya ba't maka-jacket yaw? Tsaka yung makapayong mumuran. Kaya ba't makababad landanum din kayang sapatos? Kaya ba't ating makasulat? Whatever you feel, get up, dress up, show up.
Don't make any excuses. The only excuse is, I have no excuse. Yan ang kayong matsura ka paramdam, memogyo, talakaran mo. Palto ka. Just to show, kaluguran na kayo. Mo man kailangan sabyan. At ito yung gawa ng Isus, kayang disipulos. Ala na yung sinabi, Isus, I love you. Pero atsuya, kapayapan manatili kayo. Pakit na rin sugat na, tatakot. At katataulian po, akita mo naman, ing tunebye, there is fullness of life. When we go beyond our doubt, when we begin to learn to trust in spite of the imperfections of persons. There is no life in doubting. At yung tao mabibigay kayong duda. Siguro yung inspirasyon nito katang, duda. Believe and be living. Mabuhay ka sa iyong paniniwala. There is nothing wrong when we doubt. Sometimes we are to be conscious. Sometimes you have to be careful muna man kakagad magtiwala. Tamo mulala, tagagad na kang aloko, budul-budul da ko. Dapat makakalalita ka rita mo naman for practical reasons. Pero, karas kayong malala marelasyon kayong asawa mo, karayong anak mo, karayong kakaluguran mo, karayong kayabe mo kayong pamilya, karayong kapatid mo. You don't have to be extra careful in trusting them. In fact, ang yang misan may kataladwa, may kamali na laki ka. Do not give up. Because there is vulnerability when you love. Opening up your own woundedness, allowing to touch your wounds. There is so much trust in that. Nung wala kang duda, nung wala kang tiwala king metong tao, may pakiti sugat mo. Nung wala kang tiwala, kumpiyansa king metong tao, may buklat at patalan ng sugat mo. Nyapin pa rin, doktor, there's so much trust in that relationship. Trust and confidence between a patient and a doctor. Pero more than physical wounds, potang bubuklat mo yung panamdaman mo king metong tao at pikatiwalan na ka naman. Be trustworthy in that experience. Pure love is not suspicious. Pasibaywang kaya po, pure love is not suspicious. Can you say to somebody, I love you, but I do not trust you? Pwede ta? Kaluguran da ka. Ngayon tala akong tiwala kaya ka. Po pwede ta. Patang sinabi mong kaluguran da ka, pagtiwalan da ka. Ang giyang pang, misan may kataladwa, may kamali ka, dinoko mo ko, kaluguran da ka pa rin, at pagtiwalan da ka pa rin. Anyapi sinabi ng Jesus, receive the Holy Spirit. And from now on, I send you to be my apostles in spite of the pain that he was also denied. Anyapin po iting kikatamong maya pabalita to live fully, not in hiding, not in absence, not in doubting, not in negative perception of others. At kasing mindset itang sandang utak dukha, all people are evil. May kamakyabe ka rin, marok la rin. Kamakyabe ken, matsura lang, pamyabe. And there's always the presumption of negativity in human nature. Our Christian faith assumes the goodness in each person. For we are created in the image and likeness of God. Iti po yung maya pabalita, kikikatamong misa ngeni. Pasyagyo, agkatsulang lumwal, detang sasalikot. Detang ala, invite them to be with you. At detang magduda, sopan nyo lang maniwalang pasibayo. King Maya. Kilagyo ng igpa, paninganak, panimbalan ng Espiritu. Amen. Sasalpantaya ko, king Joseph pang mayupayang tutu, di na lang king manuwatiyato. At king Yesu Kristo ang anak ng bugto nga ginuta mo, pinagriking upayaning banal na Espiritu, mibait kang Santa Mariang Birhen, di nasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus, mete at mikutkut, tinipaya ka rin mete, king katlungaldo sinubiyang bebye, pepay tayo sa banwa, makalukluk wanaling Joseph pang may payang tuto. Iba't ka rin magbalik yan naman keti, balmukum ka rin mabiyay ang ponme nga mati. Sasalpantaya kung king banal na Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamasamakling Santos, king pangpatawad na rin kasalanan,
king pangasibilang mening ringmete, at king dea nanangga. Amen. Kapayapan kaya kayungan nga na Jesus karing kaya ang alagad. Aduan tamo kaya ing pagdala na katamong kapayapan, king kaya katamong kapulungan, at king sabla nuka rin paman. Nga tapong manalangin, Ginoo, ibiye mo kaya kami ing kapayapan mo. Ginoo, ibiye mo kaya kami ing kapayapan mo. Ginong Jesus, ibiyem mo yung kapayapan mo king kaya kang iglesia, king sablarang pamiyaya liwa, bustan mong misan metong niya king kasalpantayanan at lugod, at bustan mong maging kasangkapan ning pamikasundo at kapayapan, busal ding sablang tao at bansa, ipanalangin mi kaya ka o Ginoo. Ginoo, ibiye mo kaya kami ing kapayapan mo. Ginong Jesus, ibiyem mo yung kapayapan mo karing sablang magdulap king katutuan, king kapayapan at pakidamayan, banatuklas day ti keka, kapamilatan daring taong makatuklas at malugod keka. Ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo, ibiye mo kaya kami ing kapayapan mo. Ginong Jesus, ibiyem mo yung kapayapan mo karing sablang bansa, hirap mo ring misasagsagan at migigerang pangkat king pami, libayan amano at pamaninton paralan, banalutas ing karelang pamisalungatan, king beto nga espiritu ning justisya at pamitambayan. Ipanalangin ni kaya ka o Ginoo. Ginoo, ibiye mo kaya kami ing kapayapan mo. Ginong Jesus, ibiyem mo yung kapayapan mo karing sablang daralan kasakitan, dinan mo lang kasalpantayanan, ayating sapat at tetagan, mangat baboning karelang, takot at kaplas, at bustan mong talakad kami siping da, anting makidami kakaluguran. Ipanalangin mi kaya ka o Ginoo. Ginoo, ibiye mo kaya kami ing kapayapan mo. Ginong Jesus, ibiyem mo yung kapayapan mo karing kaya kaming komunidad, dinan mo kayang kamalayan, yung pangaatyo mo busal mi. Baning kasalpantayanan mi at lugod, manatiling susulong, at idake mi ingatyo kaya kami, at ing sarili mi. Ipanalangin mi kaya ka, o Ginoo. Ginoo, ibiye mo kaya kami ing kapayapan mo. Ngini po adwan tamo yung sarili tang kapagnasan. O sinubling mebi Ginoo, bustan mong miras kaya kami ing kaya kang tula, kapayapan karing sablang aldoldo, akatab mumi kaya kami. Manatiling kaya bemi manggaman kingalanganga. Amen.
Malalain kayo kapatad, bandeting kaya katang daon, matanggap larapan ng Diyos, ikpang mayupayang tuto. Tanggapan sa aning giniting daon kanang gamat mo, king kapunat kaligayan kayang lagyo, king kaya katayang kasaplala at ng mabilog ng banal na kapulungan. Ginu kapamalataning kasalpantayanan at binyag, meging bayu keng lelangan. Tanggapan mo iting ayin ning kaya kaming balayan, at idala mo kami king tulang alanganga, pagkalub mo iti kapamalatan ng Kristo ang Ginoo. Amen. Ing Ginoo manatili kayo. At kaya ka, antin mo Iyat nayo reng pusoy. makayat na no, king At Ginoo. pasalamatan tayo in Diyos sa ginuta mo. Iti karapat dapat at matulit. Tunay pin karapat dapat at matulit ding pasalamatan dakang parati at numan ka rin oig pa Diyos singalanganga at lubos mayupaya. Kapamalatan ng Yesu Kristo, Ginumi. Kingalanganggang lubos mayupaya. Pupuryenda ka, king lubos maragul atula, king aldo na ning Paskwa. Inyang i Kristo, maging sakripisyo Paskwal miya. Iyang tunay kordero, amilalako, king kasalanan ng yato. King kayang kamatayan, sinintang na yung kaya kaming kamatayan. King kayang pamanyubling mebye, linari na at binalik, ing kaya kaming biye. Pulinita, kambedaring sa Blancoro, ring angel ka rin banwa, daralit mi kaya kang ligaya, lain makyabe, king alang tuknang dang pamamaya kapurian kaya ka, at ngamingan kakanta. King ketang ligaya, Hosana, Hosana, King kakatas, katasan, Hosana, Hosana, King kakatas, katasan. Maparadya, maparadya, Ingaratang inagyuning ino, Hosana, Hosana, ikakatas katasan. Banal, banal, banal ka o Ginoo, banal, banal at payupayang Diyos, mitbuyaing manwa, mitbuyaing yaku, King ketang ligaya. Tunay kapin banal loig pa, ikang panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa naratingayin, king espiritu mo ban para kay kami, malyari lang katawan at daya, ni Ginuming Yesu Kristo. Bayami daw ang pusang lubking pamaylasan at kamatayan, king waning tinapet, pepasalamat siya keka, piraso na at binyene karigayang disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye, iti yung kanaong katawan na midaon para kay kayungan.
Makanyan mo noon kay bating apunan king waning kalis, pasibayang pepa salamat kaya ka. Binyaning kalis ka rin kayang disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan minumko kaniti, iting kalis yung anakong daya, ing daya nimbayo talangagang tipan ami bubu para kay kayo at para rin sa blang tao, banketa mi patawaran la rin kasalanan, daptan nyo iti bilang kapigaganakan kanako. Pasyek tayo ang misteryo ng kasalpantayan. Inyang ini gaganakan mi o igpaing kamatayan, pamanyubli ng mebiya ng anak mo. Daraon mi kaya kayong tinapin ng biyat, kalis ng kaligtasan. Lain ming pasalamatan kaya kayong pepalyaran mo kayong matampang, talakad arapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapakumbabaming pagamuha mo, ikamihan sanang misulusulo kikataon at daya ng Kristo, tipunan ting meto ng Banal Espiritu. Ganakan mi o igpay sa iglesia mong makalaganap yung meto yato, ban mi ganap iking lugod kabe ng Francisco, kaya kaming Santo Papa, Florentino, kaya kaming Obispo, ding sablang pari, ading hanggang kapatad mi at kakaluguran, masuyo, sasaw, malugod, magserbisyo, king kaming parokya, king ka Santa Iglesia. Lalong-lalo na king kapasalamatan daring Lectors and Commentators Guild. Para king kapasalamatan ng Jay at May Martin, king karelang 25th wedding anniversary. Para king kapasalamatan ng Justin Hinco, Abelardo at Lourdes Sailo. Para king Kebaytana at kapasalamatan Velma Venturasa, Kylo Spike Lising at Diosdado Miranda. Para king personal ng kayadwanan Rosalinda Gonzales, Jeronimo Mangalos Jr. at Therese Sailo. Para king Kapaldananda Recresteta Lumbang at Merla Mangalos. At king pamaglakbe ligtas kang Cortes, kareng Cortes family. Ganakan mula naman ni kapatad ming Pepaynaon at manenayang subling me, ading sablang meango abye. Dr. Pedro Ramos, Conrado and Ofelia Sikat, Marcelino, Ofelia, Victor Guzman, Mario De Hausen, Florencia Yu Kapati, Liberato Levi Laus. Ganakan mo lamang di kapatad ming Pepaynawan at manenayang subling miye, ading sablang mayang wabye. Tanggapan mo sana ng maligaya mong harapan at pakaluluan mo kayangan. Gawan mo kayangan karapat dapat magkamit kimbiye alanganga. Kaya Berang Maria, Birhen ng Duning Diyos. San Jose kayang esposo. Ading sablang apostol, San Judas Tadeo, kaya kaming patulunan. Ading sablang santo at inupat king malmong kaburian kikakabaning panahon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong kaya kanganak. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya, igpang mayupayang tutu kagum ning Banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman, king alanganga. Mausta king Diyos, king panalangin, likuan at tiro ng Yesus kay katang. Ang
langit keka, anting pamamatawag di, kahit ikasalang ke kami, emugay sa ulting tukso, tunay ikabus mo kami o ginuking sablang marok. Malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Ba't king kasaupan kang pakalulu para di kayo mikabus king kasalanan. Midigtas king sablang kaligaligan. Kabang manenaya kami kambening maligayang kapanaligan. King panyatang ng Jesucristong kaya kaming talapangabos. Uling kayong kayarian ating kayo pa yan, ating ligaya, manggaman king O alalaga. ginubing Jesucristo, sinabi ka ring apostol, kapayapan lalakon ko kaya kayo, kapayapan babiya ko kaya kayo. Emo sa babaligdan ni aming kasalanan, nunelawan mo'y kasalpantayanan ni kaya Santa Iglesia, pamayapan mo po ang bilugan at pangking kaburian mo, ikang mabibi at magari, manggaman, king alanganga. Amen. Ing kapayapanan ng ginuman at sana kaya kayo nga. At kaya ka, antimurin. Bakit tamo po, miga kami itong tamo king kapayapan. Kapayapan po kayo. Kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, amin anak ko, ing kasalanan inyatu. Nyo'y kordero ng Diyos. Nyo'y Jesus, sa milalako king kasalanan ng yato. Nuwan la ring mayaos, king apunan na ning kordero. Gino, matampang tanggap keka. Dapat yung kasmay nga mano mo, kumayap na ako.
Announcement. The youth of our parish are busy preparing for the Kids Summer Workshop 2019, which will be held on the mornings of May 6 to 10, 2019, with the theme Superbook, Beloved, Gifted, Empowered. For the registration, which is free, our youth, Kuyas and Ates, have set up a talent fair in front of the Parish Convento after the Mass to assist those interested in the registration and other concerns. Registration is until May 3, Friday. Please submit the forms to the Parish Secretary on weekdays. Talents classes offered are as follows: singing, 5 to 12 years old; guitar playing, 5 years old and above; fine arts, 5 to 8 years old; creative arts, 9 to 12 years old; hip-hop, 5 to 12 years old; cooking, 10 to 12 years old, limited to 8 kids only; young children's class, 2 to 5 years old, limited to 24 preschool, kids only, and to be accompanied by a parent or guardian. 12 students for 10 to 11 a.m. and 12 students for 11 to 12 noon. Let us keep our children enjoy and get focused on the better things in life. Have them registered now. It is for free. We most welcome food sponsorships. Please contact our Parish Secretary for details. Thank you. Last Monday, we had this shocking experience of the earthquake. Swerte tapo kaya tingin pasalamat tam kaya parokya tamo may balbalaret ang pasukin yuling after Easter at itapa pong white flowers may tuaglapura. That's all that we had. And our very young church, 29 years old, 28 years old, yung pa yung parokya tapo. Pero po dakalareng mga tuwang parokya, may sirala at Samar Major, lalong-lalo na yung Porac. Ating mo namang mga ragul at matuwang pisamban na Mika Cracks Cathedral, Holy Rosary, I think Makabebe, and Lubao. Dengaliwa minor, Santa Rita yata Mika ditakya naman kahit ang Belfry. But I'm sure in these coming days, there will be more reports. Masantig po king Archbishop, atin yung construction committee immediately migpaluwal lang statement ela pa po gamitan din ng major old churches sa mika record of cracks na karalang domes for the safety of our congregation, our community. Mag-alternative places la pa po para makasimba. Din dambu kang Archbishop deng sisimbal king cathedral linipad na paketang Lourdes ketang Chupaco. And king Holy Rosary, ketang gymnasium na ning Holy Family Academy, ang po karetang function halls, ketang daily masses. But I think this is already a temporary interruption of our services in the right places. Pero I'm sure they will be made stronger, better, and more resilient to earthquake. Kaya totoo naman po, more than 300 years na po rin pisamba na rin at least mag-serve kaya katamo as Catholics and as Christians. They serve as well. Dahil ang pepagawa ka rin more than 300 years ago, may sakripisyo lang. I'm sure in the coming days, pasawpla po rin kaya katang Archdiocese so we can support the rebuilding and strengthening of our old churches. All of these na etam sabi, ay, naman taga-Porac, naman taga-Cathedral. No. We feel that we belong to this one church. And they are part of our identity and our history. Let us preserve them and keep them. And they could also serve us better also in the future. Talakat tamo po ngeni at magpasalamat king grasya ng kakatamong misa. Manalangin tamo. O malubos mayupayang Diyos, ing sakramento ning kaya kaming pangakabos, tinggap miyang manatili, kapamilatan na ring puso mi at kaisipan.
At itinganadon mi kapamilata ng Kristo ang ginumi. Amen. Yung ginuma na tiliya kaya kayungan. At kaya ka antimo. At bendisyonan na kayo ng Diyos. At bendisyonan na rin kaya kayong kaluguran na pamilya. Higpa, yung anak, ting banal Espiritu. Amen. Yung kaya katang misa, midaune, umetamo, king kapayapan. Aleluya, aleluya. Salamat King Diyos. Alleluia, Alleluia.